معقول تبينه امو اختياراتك وين باش تبين الدنيا عالم برا رخنا بك كي رخنا بك برا رخنا بك ايه رخنا بك ايه راسي قبلنا الكلام كبرا بيبي ولاتي بباريس راسه ما بامريكا قرا نبو يا حوجه ما نكر راسه امنا نمبر تاريخي نمبر مربط الشهيده وهباله وقال والله ام وديشنا منكر نايسر زماننا فقط ايجو دخوازي ايجو مساعده لسر وطنيه هذيك الكلام كبرا قبل ورا بهم ام نابش تتذكر بيشتك بابت ولا كلا كما عم بطاره ويش هناك تنهد بابش النتيجه وفتني بك وبه لكو قربنا جحدوا طرف اولي خذ كرجي ولا عربي يا معقول يا راس كيجانه وام مساحات وام تلحق يخرج سبخي نقرك ام مساحات شبك وبلاطيل شبك ايه تكوشينا وهبال ماشي اتو جيبوا سرخصنا بيتو زي جيبوا سرخصنا حق قال لي كرده لبر خدان وقتها عم تشو نبك ياك جوابو هبال ارتش البشيه حركسي درباس يندربو بلا قسم مش قدر كده تقاربوا بسبب فتنه كي فرماسن اما هذا كاري بري حركسي وما دام مهاتنن جيبوا مصلحتها قال لي مية قال برياره بري خزي بري حركسي ازل بيجيم اول ايغو هبال بيرن شهاده سكناوي وتبليبوناوي وديسبليناوي هبالتياوي همين شاهدي بنانه يعني انسان ندم في شكل كيف تبقى قهرمان بري قلت شكل بيش نسا قهرمان بموقفه هو قهرمان بنا قلتنا كي سلام حيدا اللي هي والناس ذكرنا سلام حيدا نعم خوشکو براین هیجا دما و خوش به هیویدی که براوش و باش ریخستنا خاپوچی دخوازه خاپوچی خو اندام خو دوست خو حواله خو اقناع بکه کو اف جد استیوانات او قاس جد استیوانات و ایکو دخواز ایکو رخنه دکه بره وره اوا میدان لپیشاوی بره وره وی ولاتیهان بپارس اف آخافتنین به وی رنگی دیشتکی گشتینه نگریدای شخصکینه نگریدای بربرسکینه پولیتیکای کی گشتی د مدیا پککی ده آ دیرکت آن ندیرکت ده بلاف دکن حتی لسر دشتین سوشال میدیا ده جوین خوی هندرین چوا دخوازن ایریشی رخنگی را بکن فرمو میدان لپیشیاوی میدان وکریه کسری و نگرتی ورن میدانی اما ببینن ایک دخوازه وی ولاتی بپاريزه دستی بیجویره اف سرسرین خاپوچی اف سرسرین قحپوچی جسالا 2011 ری لبر الترناتیف گرتنه نهشتن هیزکی سیاسی جبلیوان روشا روجاوای کردستانی بریوه بده نهشتن هیزکی عسکری جبلیوان وره وی هریما هانه بپاریزه هولدانین پرمزن چه بون پیمانین سیاسی چه بون پیمانا هولیر یک هولیر دو دسته بلند کنفرانسا قامشلو هر وها هرتم وی تفگرا خاپوچی و وی تفگرا قحپوچی هول دا کو به پلانا به پیمانا به سوزا به گلی کرد بخابینه اف سختکاری کو دردکوه و درواده دبن تعزیه شهیدین وان و دبیجه مرش دکن تفگرا مرش دکن کرو های خولی سر های سرسری تجبر خو فدیناکه سروکی تا دما کدوی قانونا د پارلمانتویا ترکی د درباس بود تا دیگه تروریست تا چما جویر نابیجه تفگرا مرش دکن سروکی تا و ددپیا تا و مهب ناوی چیه جعر و زقوم وان
دو بارتي چقلماز بارتي دم بارتي وزلقرد بارتي دما امزا خود داویج بنوی قانونا کو تروریست که تبنافت که تو تروریست تو چماج تو تنجر بکر هانر دو طولای حاتم اغلولاری تو چماج مدحت سنجار و پروین بلدان ره و سزای تملی ره تو نابیج و تفگر همر رشته کن تو چما وی نابیج تو چما بری خوناد خاپو تو چما بری خوناد وان کسین کو بشکل کی فرمی ده پارلمانتویا ترکی ده ده حضور همو سیاست مدارین ترکا ده سلاداریا ترکا نونرین گلین ترک نونرین کومارا ترک ده سلاداریا تشریعی قانونی دولتا ترک تا و ریخستنا تا و شهید تا و شروان تا دکه تروریست چما بری خونادوی تنابیج اوانا تفگراما رشته کرد. تنها هاتی دبیجه ایک و رخنیا دکه میدان لپیشیا وانه کی ایریشی هیزه کردا کشت کرد کی ایریشی باجار عموده کرد کمکشی کی لباجار عموده پیک آنی کسین سیویل عموده کشت کسین سیویل عموده بریندار کرد لهر وحال عفرين لحلب لكوباني لدربيسية كي أمير حامد بن إشكنجة دو كشت كي في جوان داوي أبي كل لحسكي هات كشتن على دين أمين كي في كشت أبي هاري داوي بو نري خستنا تبو كي ري لبر پیشمرگين روش گرت قلتنا عم قبول ناكنا وشري براج كشية چه ورن تولي ما ببن وری تولن سختکاریا تببن و باش کرن قنجو خوش کرن پیشمرگی روش تولی سختکاریا تو پارتیا تنبون قنجو خوش کرن جهه تلی نه جهه شرف و رومتیه و پیشمرگین روش ورن تولی تببن تحموان همو کریارین ترورانه قریجانه کر وجاتنها هاتی تدبیج فرمو کرم کن ورن في ولاتي هام بباريس بشتي تسليم كر بشتي تري نهج تري ندا كسكي دن جغيني تا ورن تفلي ما بفن شريكي سختكارية ولن تفلي ما بفن شريكي خيانته نهاتم كسك ناب شريكي تتيب تناخو بمينه خايني مزن خاپوي مزن خايني مزن حققيا کو سختکاری و خاپوجیتی و خاپوگری لسر ویگلی هان پیک آنی و ت بشه کی بچوکه ت سختکاره کی بچوکه ده هندری تفگره کی خاپوگری سختکاری آمزن ت جهه خواته دیگرتیه تنها هاتی تدویجه فرمو کرم بکن ایکو دخوازه بره وره ولاتي هام بباريس برن الريزا بيشين ده مالا مني تلت الريزا بيشين ده مالا مني مانا از وبيكو ناز دكم سركرده ياتا جخابوي تا حتى جميل بايخي تا حتى باوي سيستمي حتى فوزال يوسف حتى نظام ابحمو ازوان ناز دكم تاتي كان يخبكي بروکی و شوشتی به شرم و فری ده تعزیه شهید خودت هاتیش بروی سختکاری هانید که او خانم هانی جو آلتنش تا ترونشتی والیا قامشلو از روی جیناس که از نخواستم به بیشینم بری دلی وی هاتی ایشاندن جنکی شکستی جنکی ایشیایی دلی وی شویتی که زبا وی شویتی و از باشتر روی مسئلیت نزانم چوا پکه که دستگیریه وی یعنی درگسیه وی کشت حواله وی کشت فرهاد دیری که کشت اونها جهه کی دانه یه وکی رشوت مبریجی ودی از نهاجی دیش از نخوازم وی بیشینم گناه از ناز دکم او کسین وکی وی دناوا پگه که ده چقایسه ایشیانه
PKK چه آنی سری وان ایکو درش PKK برده ایکو حتی نهاد نوا PKK دی ازی مثلا لجمع زلال و ناسکری و از فهم دکم یعنی روشاوی از فهم دکم لی او سختکاری که دا آخذ و بوی رنگی بوی به شرم و فدیه هانه دا آخذ و بیجه کاورن یعنی وان حمود اشتین وان کریارین ترورانه وکر بشتی و پید ریت بشتی و خرا کر نوکا تدبیجه کاورن نوکا تلخوخایتی کاورن اجا نتنی او اوه سر سوشیال میدیا جی باوی گجو مجو باوی گردو مردو و درکوی و پککه ناحل و نزانم باوی زک ایش و باوی سر ایش و خبر مبری جعدا و خبری جناموسا خلکیر شرف و کرامتا خلکیر او بخوا ج روجاوار روی ای هاتی لأوروبا و هاتیش بر سری و دهجینه و سختکاریه دیگه باوی قاضی مازی و باوی نزانم کی و باوی تروورو شورشگری تروورو ولات پاریزی تروورو شورش روین اوانا شورش روین وانا اوانا نتی کشرین اوانا شورش روین هاتن لوی دری قراتیا خو و پسنی آپو دن کرو آپو جه تدبونه دست بگر آپو لهمبری دولتا ناتو لهمبری دولتا امریکا و اسرائیل بالتناصری خواه هی سخت کار تو چه سر تاریخا بگه زانه بالتناصری خواه چا بالتناصری خواه ریخستنه کبو سازیه کبو بچا بالتناصری خواه کمیتان آوندیا PKK هبو آپو بالتناصری خواه چا او دکار تشتکیولو چی بگه دوی ریخستنا هانه ده دامزراندنا وی ریخستنا هانه ده کدا کسیره یلدرم جی هایی او کو دفش PKK بردا جنا خاپو کو خاپو تحمل نکر کدا حمو کسی هایی کدا شاهین دونمزو یلدرم مرکی چی هایی اوی کو دفش PKK بردان و PKK وان تصفیه کر کدا محمد جهاد شنر هایی کدا کمال پیر هایی کدا مظلوم دوغان هایی کدا بسد هزارا کچو خورتی کردا هایی چی تشبر مثلا آبو بالتناصر خواه هی سخته کار به پشتگیری میته به پرین میته به پرین حافظه است به پرین به پشتگیری حافظه استخباراتی آبو ویکر آبو بالتناصر خواه وی تشتهانی کرنا بهبونا کسین نزان کسین بهش کسین مجیه وان ششتی آنجا خاپو نانی ویجی جکی سیوان کسی هانه بو یعنی اوی کولو خاپو ترمپه دیکن مدیا حقیقه جی جوان رو تعلیمات هاتیه کی کسی کو رخنه بکه ایلی شیوان بکن از نال دجی فسخ کرنا PKK من PKK فسخ دبه مسخ دبه کسخ دبه سکتر دبه لسر دلی موک شیرو شکر خاپو خود تسلیم دکه قونا خود ده ترکا چه ده ترکا وی سر خیره به لی پاراتیگمایا خاپو سختکاریا خاپو ببه قدر آگلی کرد از دجی ویمه ببه چاره سریا داوی و آماینده آگلی کرد از دجی ویمه از نلجی PKK چتین سری خواه چواده که از لسر PKK ناگریم از لسر گلی خواه ولاتی خواه دگریم و دولتا ترک دخوازه وان فزلکه و وان ایتلشمه و میتلشمه و خاپاندن لشمه خاپو لسر گلی ما بکه وکی قدر وکی داوی وکی سرکفتن وکی پیروزباهی وکی قزل قرد
از لدشی ویمه ولو برواشی دکن کنا هوشنگ و ایوک هوشنگ شرخوازن هوشنگ و ایوک هوشنگ لدشی آشتیه دخوازن خوینا را کردا برجه از دخوازم خوینا کردا برجه هی سختکارنو از دخوازم کچو قرتین کردا ونن کشتن هی سختکارنو ون دخوازن ون دکن و به حزارة کچو قرتي ما تصفیه کرن بحجة و بهانه بالدروا آجان دولت تركن خائن دولت تركن وواداوي وتسليم دولت تركي بو يلدرم مركيت و شاهين دونمز نگوتن پکه که تروریسته آپو گوت تروریسته دبن اشکنجه ده نگوتن تروریسته بلکی اعتراف کرن اعتراف چیه مزن خاپویه خاپو تشتک نما وش دولت تركر نکر خائن مزن خاپوی بچوکه ونوی مثلا هانه ناخوازن لخم کربین ناخوازن اعتراف بک کاف چیه وی يطروفروي هاني هاتيش مرد بيجو فرمو ورن امو ببينن عبد السلام فاضل جي ام قوتني هاش خبر دادن باوي سيستم باوي قزل قرتي كولكا دو كيجان قنجي كي دفشاتي او جي وان قوتني هانش خبر دادن فرمو امو ببينن بشتي چه بشتي تبيدريد بشتي تسليمي دولتا تركر بشتي تخراكر بشی تپیل کدا شهیدا کر بشی تپیل کدا شورشگرا کر بشی تپیل مالبات شهید و شورشگرا کر و دخواکر تفگره کی تروریست جنوب وجمد خوازه از ور میدانی و از لهمبری رژیم جولانی که تپیر انتگرده به و از دشی دولت آتر که تپیر انتگرده به مانا هی قروجی ای کمین لدجی مراب دی ساتور خستنا تایه هي قروجي تبي بقروجية جولاني تبي بقروجية تركا اتفنقا تركا دولة ترك دولة تاي وتسليم بوينو اشتر وكي سركفتنا كي مزنو سركفتنا كي ديروكي از لدجي في مثلا هاني مزدجي كوتشتي خابو سختكاريا خابو خيانتا خابو ببچاره سري وبب سركفتنا كي ديروكي از لدجي في ولا خابو و باوی خاپو و کوکا خاپو و رخصنا پا خاپو الجمع پینج قرش پرجیناک ادوی اب مسئله گلی من ناز بکن اب 15 سال از رخنه دکم از 15 سال دنجی رخنه بکم از گلی خواه چه دولتا ترک رناهیلم چه دولتا جولانی رناهیلم جو قروجین جولانی و قروجین دولتا ترک و تفگرا خاپوچی نو نرتیاوی دکن نونارتیا جاشلشمه، قروچیلشمه، میتلشمه، ایتلشمه، خاپولشمه، بخچلیلشمه نونارتیا ویا راستقینا آنها تفگرا خاپوچی از گلی خواه جوان را ناهیلم چد ببرابه حتی نها ملبر خدایه اب 15 سالی ما از بر خود دم از حاضر 15 سالی دنجیز بر خود دم و تفگرا خاپوچی چش دستی ویتی بره بنگی خواه بکه چش دوی ویتی بره بخونه خواه بکه ما چی یعنی مانا اوش خورده بیجن ام تفگره کی تروریستن با قانون ترکا ده بیجن ام تفگره کی تروریستن کار جوان بیوی کار کرمینالو کار تروریست ده از اگر تشتکی لمه بی از دبم قربانی دوزا خواه قربانی گلی خواه سراسر چاوا وکمه وک شهیده ریا آزادیا کردستانی نوک خاپوچی نوک وان سختکاری کو دردکوین ای کو در ریا دوزا کرد و کردستانی به فیشه کا ترکاز بیم کشتن به فیشه کا پککی از بیم کشتن وک هوه نهادما کو از رخنه دکم از نرخنه لپککی دکم از رخنه لبرجواندی دولتا ترک دکم کو تنبونا گلی کرد اساس گرتیه و آلاوی وی پولیتیکای هانی تفگرا خاپوچیه از تفگرا خاپوچی رخنه دکم از زلام دولتا ترک رخنه دکم
ev ji bo gelê me yê Kurd dibe zelal û diyar û avaz bi dengê xwe, bi rengê xwe, bi hebûna xwe, bi hest û helwesta xwe ez ji we re eşkere û diyar dikim. Ez ne li dijî aştiyê me, ez li gel aştiya birûmet im, aştiya ku gelê Kurd naz bike, di destûra Tirkî di naz bike, di destûra Sûrî di naz dike, mafê gelê Kurd naz bike, doza gelê Kurd naz bike. Tezmînat û tiştê ku zerer û ziyana gihaştê gelê Kurd dewleta Tirk bide. Niha PKK xwe kir tevgerekî terorîst. Di her du madde A yekê û A du al vê qanûnê hanê dema xwe kir tevgerekî terorîst rê li ber malbatên Kurda ku zerer û ziyan ji dewleta Tirk dîtine tezmînat ji wan re vegerin, tawîz ji wan vegerin, PKK rê li ber girt. PKK hemû hevalê xwe û endamê xwe û malbatê xwe û dostê xwe kir wekî karekî terorê, terorîzeya xebat û keda gelê Kurd kir. Xwîn û ked û xebat û hewildana gelê Kurd terorîze kir. Nema vî gelê hin dikare ji dewleta Tirk re bêje kanî tezmînat kanî gundê mişewitî, mala mişewitî, layê me hat kuştin. Na, kesek nikare tiştekî ji dewleta hesabê ji dewleta Tirk bixwaze bi vî qanûnê hanê xap û çî hay ji vê mesela hanê tinene. Xelas dawî li vê mesela hanê hat. Dosya girt rêxistinekî terorî bû û ev rêxistinekî terorîst û dewleta Tirk çi kir? Heqê dewleta Tirk e. Gunda şewitand, mala xera kir, sivîla kuşt, cîtemê çêkir, çi kir û çi nekir? Heqê dewleta Tirk e. Were dewleta Tirk were Sakîne Cansız jî li Parîsê bikuje, heqê dewleta Tirk e. Ev tevgerekî terorîst e. Hevalê PKK bikuje, kîmyasal li dijî wan kar bîne, serê wan jê bike, evana terorîst in. Dewleta Tirk xwe diparêze. Li gorî qanûna Xabo, li gorî qanûna Cemîl Bayîk û Duran Kalkan û Mustefa Qaraso, li gorî qanûna Dem Partî û Çeqilmaz Partî te rê li ber gelê Kurd girt. Te rê girt nayê li gelê Kurd hesab ji dewleta Tirk bixwaze. Ev bû. Çîroka Apo, qanûna Apo ev e. Hem gelê Kurd teslîm digire, hem kesê ku zerer û ziyan ji dewleta Tirk dîtine nema dikarin dawa mafê xwe bikin, dawa tezmînata bikin, dawa tawîdê bikin, nema dikarin tiştekî bikin. û jejmir niha dibêje, sextekar dibêje fermo werin em we bibînin, em we bibînin ka winê çi bikin, min di tevgerê re ji pirwayî sextekar. Tu tevgera xwe û serokê xwe ê newnewî, ê tewtewî, ê nizanim quzelqurtî win reşin heta roja qîyametê û tu çi ye, çî te spî heye. Serokê te ser te dibêje û ser xwe dibêje û ser rêxistina xwe dibêje û ser hemû tiştê xwe dibêje, dibêje em PKK û KJK û hemû alîgirên wê û şax û baxên wê terorîst in. Ev ayê. Ez rexne bikim, ez tevgera te reş dikim, hala minê şemê bira zewcan. Çi spî bûn di tevgera te de ye? Ê ku sivîlê Kurda bikuje ev tevgerekî spî ye, ê ku hevalê xwe bikuje ev tevgerekî spî ye, ê xwe teslîmî Colanî û dewleta Tirk bike ev tevgerekî spî ye. Di her teşxwar tirek bikira neşter neçêtir bû ji van gotinê hanê. û li kur û li hemberî malbatê şehîda û li hemberî xelkê û van rebenê hanê jî tilîlî û şabaş û jiyan bê serok nabe. Temaşa vanê hêja, hevalê hêja yanî. Bi rastî ez piştgiriya fesexkirin û vê qanûna hanê dikim. Yani çawa piştgiriya wê dikim ji ber çi? Ji ber em ê ji komploa navnetewî xelas bibin. Êdî PKK û ragihandina PKK wê bes bêjin komploa navnetewî. Me gêj kiribûn di 9 û 10 Oktoberê de û du 14 û 15 Sebatê de.
کۆمپلۆوە ناودەتەوی ئەمێش دەبژێ یعنی ئەمێ خلاص ببن ڕۆژبوونا پەکەکێ 27 مژدارێ نزانم چ vایە پەقەقە ڕابوو ئەمە ژێژی خلاص ببن ئەو ژی نامینە قانون دەدبێژە تەفگەرێکی تەرۆریستن پازدێ تەباخێ شۆرەشا سەردەمێ و هەردەمێ و ئەمەش وێژی خلاص ببن چیرۆک و چیروانۆکێن پێکەکێ کومەپی گیش کردبوون ئەمێژێ خلاص بن ڕۆژبوونا خاپۆ بەلکی بەلا سەرێمە بە دەولەتا ترکژی دزانەگە خاپۆ پیر بوویە خاپۆل بەرمەرنەیە خاپۆش دەولەتا ترکرن نامینە لێبەری خاپۆ بجە حەمز گەبەر ببە سێکتر ببە بمرە دڵخوازن ڕێخستنێکی چێ بکن ناوێ ڕێخستنا وانژی کۆمارە پارتیە کۆمارە کۆمارگەر ئا دەموکراتیک CHP نزانم چ جمهوریەت دەموکراتیک پارتیسی CDP جمهوریەت دەموکراتیک پارتیسی نها حازریە تشتێکی ورۆ دکن دەو پارتی و نزانم BBP و MBP و وان تش مشتێوان وێ هەموو فەسخ بکن و تشتێکی نو چێ بکن ji bo vê sextekariya hanê biparêze sextekariya xapû biparêze û xapoyên din çê kadroyê din ê kuciyê xapo dagire çê bike Selahedîn Demirtaş bi Nûreddîn Demirtaş bi nizanim Quzey Kerê bi Rêxa Dehşê bi dewleta Tirk niha ketî vê lez û beza hanê ku partiyekî nû çê bike Cumhuriyet Demokratîk Partîsî CDP û Önder Apo Qûnder Apo wê rêveberiya wê bike ji bo ku vê plana hanê vê plana qirêj û gemar biparêze bercewendiyê dewleta Tirk biparêze xapo mir jî hinek kesê din hebin ev rêça xapandinê rêça xıyanetê berdewam bikin hewldanên dewleta Tirk ev e bi ser bikeve bi ser nekeve ev girêdayê ku çi qeyse ker di nava Kurda de kêm bibin çi qeyse ev kesê ku wilo derdikevin di nava medya de ê ku xapo diparêzin xapandinê diparêzin di nava Kurda de kêm bibin çi qeyse kêm dibin gelê Kurd bi ser dikeve dewleta Tirk û plana xapo têk diçe vê min dixwast ez ji were bêjim û were parve bikim heta mijarekî din di nava xêr û xweşiyê de bimînin